3 flipe imate nastudirane, vidim. Matija še. Ljubljana. Bizjaka. Zdaj malo aplauza za vse, ne? This is the Bashi. It's 2 minutes to go. Good. Here on the stick. Busy board da pravi zim. Matija še. Ej. Postane pa še Bizjak pa Timi. Novi flip ili fiksi. Timi smo v 153. delu Hvala.